Assalamualaikum kaum saudara, si putih mendung Tuhan muda, sanggar selaut katoh merdeka, kejame mendung depa mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilallah zat mutlak, Ruhul Qudus Ru'alui, hibatillahi zat hibatillahi zat mutlak, Zat mutlak, hai mutlak, ya ilallah zat mutlak, Ruhul Qudus Ru'alui, hibatillahi zat mutlak, Ruhul Qudus Ru'alui, hibatillahi zat mutlak. Oh zat mutlak, hai mutlak, ya ilallah zat mutlak, Ruhul Qudus Ru'alui, hibatillahi zat mutlak, Ruhul Qudus Ru'alui, hibatillahi zat mutlak. Salam assalam, Salam alaikum warahmatullah, jarolun jaradu wabda atje malah, jarolun jarolun siplo di ate uleh me'alun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Tari Rapal Geleng merupakan salah satu tari tradisional Aceh yang cukup menguras energi para pemainnya, tapi cukup enak untuk kita nikmati bersama.